Jak long lepte kajok bangke lake itu selfie bangke apa ni litong karbiang long kacari bom non lang tum long koira drop high depth kacari ji aku makan ini hit pentalang pin rem lang bangke India lang nang tum heglong ji nang itu media person nang heglong ji kadok kale constituency high lord ke konalo nang tum heglong what heglong lo manang tu India long heglong lo ma heglong dada demokrasi itu mati lagi MP le so sa high el konalo heglong high sta non karbiang lo ma ke langsung sih nang silang lo je komane phan capture good capturing la high prinsip ini long tum long in koya chok ta high ahok pera ke high lang tum long la sini tum sini la bang rally ke do nang kopen di election nang jeji la ben nang jeji Kubi posi election nang jeji mane aron pen kali dot kubi posi aron pen kali delo 6 schedule paragraph 20 teng pen ke dak tribal area lo putang dak ke panchayat aron pen ke dak election conduct lo dak article 200 alang so ema lo pen Indian constitution ka bang so apna pen ke dak 6 schedule lo bagi ajak ko ngave election commission to pen ke ajak ko ngave ni tum state election commission ake hoy along damlo alang iban abdulo je nang liki hadake nang jak ko ngave kalan ala bang ke ni kan open tum nang tikok ma sini tak jam nang kok no kursi alang li tum lang kini ante sa mana ada hai je JIKathar panti yang ijak ke non amat lo nangji pun bang ke lo nangji pun deh antong dia kah ke hai pan kopi posi keres ma dia dak lam klanan teman tidak antong yang JIKathar ke hai ke kedam tang 2021 September 25 hala bang sorni itu mah JIKathar dengan Japon hala bang sohut terus lagi sesona case lagi hala bang sohut antong tiga hai ke dak di putar we alang ke to Guwahati sido alang li ave pin kosong di case ke to kalema alang li phan 2021 case kita pun panggil lagi ni tu tak proyek ni lagi. Situm tanon cedam kok, situm lo tame sokong lo, judiciary tu mana tu lo sokong. Kasi kopi posi keres marang tu mana nangko, JIKathar fan ke eres lo te alang li bangke exer, reset cini dia. Sodium nangko naik po, bari. Di boy sodium, ne biheka ko di boy sodium lo ke kang ni di mantau be. Non ke itum kilut dunlong choki phanta itum momani football ki pathu nangkejar video itum buket pinai kalima dikela ke kitu kala pakilanga mai kubara kilo laben inang li panili ko kopi buket nang li pantoro ya antung dok bonte non ke itum haram karbialo samso bahinia dulu das ke JIKathar football competition dulu ke aning kolong bahini to mana sudah mau kena belum ngate po labem ini ke biang ngate ke angkin labaraning sikit ini ke BJP hingno kukupe labem bani sorsi ke to phana la tubi ne labem atu ningri ini teke angkin aning to bhada me akiro biswa bigo labem ini ahin ke bang nangate tong dulu ini karya lo aratu an matabe sarpu ini mani tu bhad injil mani tu bhad
Kasi song kadang majelo kadang. Atum apa deh? Kedok kok atum hangke papi bang nolai papi diri si papi bang nolai je. Keteng kecok kang benten lagu son sing kilo atum. Lau si atum cipe hai. Lake bongo sena budi ben si klaim lagi. Jok ben nakali lagi. Bongo sena atum si ke rap tu. La si halak counting hota. Sing hason counting alo. Kelang dong atum bongo sena on dak rei. Lau pujuk. Hala tum joy akelo la pen ki ik ke ting joy. La tum ai uniform la bongo sena. La pen la lo la si akahin mo si klem la si tum ka dimat ke kinang ke la sot che chong che pin che theng ke pin munit atum man pa pere her ke pin pen election aku pedo tunai ka pedo tunai ta viva six schedule abron pen si pa viva viva aham lo we want justice la great la si hadi athema justice sabe te ko puno do po lage email jom tu sam ko justice sabe te re-election na po la ben lai re-election do BJP to akahin no kam pa pe claim long le tiang kadu eta lo te si election do na an get la ha ko mon ma ke hai la tu ke BJP agency hai wait la tona si kapirisi la akit chokchi abron ben claim non anta nilitum kiske file non the high court along si dola konchayat aron ben election pe dolong nang ni kunitum kiske file do 15/2022 nomor PIL 15/2022 non anta dolang lapen non anta amam rai relang rai ne budete non ingkoi rapor ni aku akis puji ante la anta ing hong de lo la tu kang hong de la tu kirem puke la si la tu before either election ta la si la pen la nelitu ka kira jehang ke la hello la pen BJP tu la bongo senalong arum dora karbia tu inlong arat tum abirudhe ke claim la so ham ington ni alang litu power long lokpe alang litu power long lokpe non anta committee da form helang executive committee seta non la tu rong pangthir karbia tu mapan mesena mule tu mapan election delo la pen ke non ako election de lang executive committee seta non la tu rong pangthir karbia to mapan mesena mule to mapan election delo la pen ke non ako election de lang karbia to manata hal de bilbielong rong bilbielong la pen manjata la pen ke ha bitungta la pen itu marcelong ha singhasonta ako election diku mati pun kalau election diku la diku dia pun la tunda rong good bete la pen morin tepia lo pe por election de la utar borbil lo pe por election de la ke illegal indian la pen illegal tu sai sel ga ta do la pen hala VGR along teronielo terapielo la Pawan Kumar Rai la pen tu amunera tu manake Rai ke la tu pangke por election de la tu hala election ra at least hala sar ke pangcho ada tu dongle ye diga ciri kre ingkoi ra hinian tapi tekde high court order do ko an apia potlo la pon ni tu chini lo la so a tuliram rong ham da ho Loren Singh beta ho MLA minister MP tu EM tu MSC tu marke la tu makan bongo sena tu si ko krai la tu marone lo bongo sena tu ni ke hang ni si la tu ka ko ke la si tu la bu ake ni tu ke Re-election bedo nangji. Re-election bedo nangji.
এনেকুৱা হ'ল এইটো আপোনালোকে দেখিছে ইলেকশ্যনটো ইলিগেল ইলেকশ্যন পাতি দিলে পঞ্চায়ত ল আইন মতে ইলেকশ্যন পাতিলে আৰু আমি হাইকোৰ্ট কেছ কৰিলোঁ হাইকোৰ্ট কেছ ৰায় হোৱা নাই এই ৰায় হোৱাৰ আগতে ইলেকশ্যনটো পাতি দিলে আৰু ইলেকশ্যন পাতি পেলাই ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰটো ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত সোমোৱাৰ লগে লগে অৰ্ডিনেৰী মানুহ হয় তেওঁ এই গাঁওবুঢ়াৰ নিচিনা হয় তেওঁৰ অথৰিটি তাৰ একো অথৰিটি নাই সেইকাৰণে ইলেকশ্যনত ইমান হাল্লা গোলা ইমান ফাইটিং হৈছে মাৰামাৰি হৈছে তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁৰ অবজাৰ্ভাৰবিলাকো একো কৰিব নোৱাৰিলে ইয়াত মাছিভ প্ৰক্সি ভোটিং হৈছে আৰু লোকৰ নামতে চব দি দিলে আৰু মানুহ নথকা নামতে বিজেপিসকলে দি দিলে আৰু বিজেপিসকলে এই যিবিলাকে ইচ্ছামতে দিব খোজে তেওঁলোককতো ভোট দিব নিদিলে এইকাৰণেহে এইটো ইলিগেল ৰিগিংটো বহুত মেছিভ ৰিগিং কৰিছে সেইকাৰণে আমি আকৌ এই কাৰ্বি আংলঙৰ ইলেকশ্যনটো আকৌ পাতিব লাগে বুলি 6 শিডিউল মতে পাতিব লাগে বুলিহে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আৰু বেলেগ ডিমাণ্ড আৰু ইলিগেল কথা এইটো চব ক'লোঁ বেলেগ ডিমাণ্ডটো নাই আজিতো এইটোহে আচল কথাটো আৰু 6 শিডিউলৰ ওপৰত এৱেৰনেছ আমি কৰিছোঁ আজি আৰু ছাৰ আমাৰ আপোনালোকৰ হেৰি স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ ওপৰত সেইটো যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰ 25 তাৰিখত আমি টৰ্চ লাইট মানে মে থেংটং টৰ্চ লাইট মানে সেই বেটাৰী টৰ্চ লাইট নহয় মে থেংটং জুই আচল জুই সেইটো লৈ পেলাই আমি এই MOS বিৰুদ্ধে আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছিলোঁ ৰাতি সেই সময়ত পুলিচে আমাক ধৰিছিল সেই সময়ত তাত আংটং নাই আংটং সেই দিনত ইয়াত ক'ত আছে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁ বোধহয় ডিপুটো নাছিল কিন্তু এতিয়া আচৰিত কথা মোক এৰেষ্ট নকৰি পেলাই আংটং ইংটি এৰেষ্ট কৰিছে তাৰমানে কাৰ্বি ভাষা আছে ফিংৰা লবং পেনুং ফেংৰা মানে সেইটো গছৰ মূৰা তাতো ফালিব নোৱাৰে কাৰণে ইয়াত কিবা এটা কলগছ আছে সেইটো কলগছতে ফালিবলৈ বিচাৰিছে এইটোহে কথা কনস্পিৰেচি এইটো ডিপ ৰুটেড এটা কনস্পিৰেচি আছে এইটো ঠিক আমাৰ APHLC ভাঙিবলৈহে কৰিছে हिसाब से था এতিয়া আমি